yeyiwe nasikatangisa nje umanileti chili qeda ukubetha qeda ubathwitha qeda Denrebula. ubadendrebulile Yey. ubamanyile Yey. Ungazitsho zonke. ubasawulile ubamanyile Uthe bambalalani nginithi. She won the best entertainment producer of the year kubasadi in music awards. Wow, And that's big. Ene phela lapha bekabethana neKhaya FM producer, Yes. Radio 2000 producer, Yes. oproducera uDavid Mashabela, bekabethana no producer uNtombi Phiri. Nthabi mama bulo. Yeah, bekabethana noNthabi Mamabulu. I'm telling you, bekabethana neKhaya FM. Bekabethana nama national stations Metro was there. Yeah, Metro was there. Je uDebule Metro FM. Ubetha bophila nyekana. Manleti. Yes. Manje bona uboso. Yes. Boso ya di boss. Yabona bathi hlala phasi. Ngisikime mina abahlezi phasi waphakama wena. The station of the year. Yes. PBS. Nomhajo phuma phambili. Kokwezi FM. Kukhanya. Ba. Thando mahlabu ilizwi lesintu indodana yomhlabathi sithi khubeka ungaphela amandla amandebela azophumelela siyakukholwa thando mahlabu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila ngawe ungapheli amandla amandebele azophumelela siyakhole thando mahla umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila ngawe. Lotshani Mzansi, ibizo lami nginguThando Mahlangu. Indebele lihlakaniphileko nelifundileko, the award winning activist. Yes. The award winning podcaster. Yes, bakwethu sikatangisela iGood Life Studios. Nawufuna ukuzokuhlala lapha nathi ubonakala ngibabona kude nasimniningwana namkhana nawufuna istudio somhatsho ngale sikhona, ufuna ukugadangisa ama voice over, ufuna ukugadangisa ama advert, ufuna ukugadangisa ama inspirational CD namkhana ufuna ukuhatsha bunqophe emhathweni nasimniningwana. Bakwethu kaza ngikhambi ngedwa ke ngikhamba noNqobile Masuku. And I'm your co-host. Lami bizo nginqobile ngokwamasuku umntazana emanalini othengisa ku R573. Angitholakali lapho kuphela kazi ngiyatholakala inarha le yonke nje. Namhlanje kazi ihlelo namhlanje siliphathelwe iNakekelo Foundation. Yes. Na ufuna ukwazi ngenakekelo ngizothatha indambu ngizibisele kumthandozi akunabele zona. Peter. Yes. Bakwethu sikhamba no Blessing uma bless. Yes. Yes. Bless kama cassette. The best in the game. The best in the game ngiyayithanda ke leyo. Okay ke qalani Yes. ke ngikhamba nomuntu owenza umbereko engwenza ko guys. Umgwali ngizombiza ngomgwali uzongiunderstanda better. Umgwali. Yes, Thandeka. Ngiyathokoza abanye bangibiza uNostokana ngazi Yeah, Jesa. Nanqondo ngiyadlala. Bakubiza ngoNomkhundwa. badala thi uNostokana nangithi uNostokana njani bathi Yeah. uNostokana ngithi angisuNostokana mina Yes, uphila konje nangu. Nangu. Konje ngokuba Thandeka. mina ngokwabhuda Yes, nanazelo sakho sithini? velasi Yes. Raga. Raga. Buda kanjakaza. uGrotman sikulwana sakwaBuda. Yes. okay Yakutshe. awakuhlukuza lokho Iye. So my bless. Ndabezitha. Vandag umbethe ikepise different. Yes. Hey wena. Namhlanje. Ngizobathi communication specialist. Communication manager. You are communicating. Ngibezo ngingesikhuweni namhlanje.
Ngibona ngitheni Junior. Chesa. Yeah. Oh yes. Serious ke namhlanje. Yeah. Ngivele ngelinye inyawo abangakangijwayeli ngalo. Chesa. Ngiyakutshela wena. Manje kungitshele ke my bothini namase. Hayi ngithi kuyafuneka vele ngasikhathi uvele Ne. yeah uchange Yes. uwenza mani kancane. Angithanda inyathelo zakho fana neza kamkotsho. Nginosoka nelinye iveke pheleleko Yeah. sijile zamwe uyaliqala inyathelo lameli basho yemfu. Ngisola khona enhle kuhle ilizongenza ngibutha ngekaphinde ebusuku. Ngiyabona into ngingazifetsheni. Ayi ngikukhulumeza nina yazi. Hawa lihle. Awu ngiyathokoza ngilithanda kakhulu. Bebasangibuza bashale ngidiselina libulula kangangani. Ne. Linkara. Kwa ubona amanyathelo ambatha nguDr Lilo NTK. Amdisela naye sir. Ngula mara yazi. Amathongo Dr. Abdi la. Like you can feel them the more bomba so ukuthi Yeah, yeah. Yes. Yeah, ulala thaya. Siyazithanda indlozi. Chesa. Ayitshele ngibamkhulu la. Ngiba kungivezele lapha. Yeah. Uhlangana njani Nakekelo Foundation? Mina engaphasi kwehlangano lengi communications coordinator. Yes. Yeah, tukuthi ngitholakele ngithi bangibone ngithi uyibonile ubaba lo into about. Yes. Isokanile Yeah. ngathi lizongiberekela. Chesa. So Yes. wangibiza wangichithe eziduze athi zokana lalela ke kunento nje engiyana. Yes. So ngizofisa ukuthi mhlambe ungiberekele i-communications coordinator Yes. yenakekelo. Yes. Then ngibani ongala Yes. awakekho Ne. akekho umuntu ongala Plus i-economy kaRamaphosa yayibona. injalo nama bookings lana ndadonrelo Yeah. angibereke. Hey, yazi nawutsho njalo Jo, I saw koshe ngani DJ yo we. Ngimbona sekayabereka na. I think ubereka full time. Monday to Friday. Yeah. Yes. Eish. And bekana ma hate we ma Tesla. Yeah. But I'll tell you ngaseka tuthi ngikam lakhe ngizomkhumbula. Injalo athi ngidudu Akusingu Dr. Duda God. into le ibhizi Ne. nabe Yes. ibhizi so nawutholeka ithuba lo mbereko kosungalise yebo Yes. until ifika la ufuna ukuthi ikuberekele ngakhona naye ngitsho ukuthi navane sengicoca ukuthi i9 to 5 ngiyoyilisa mhlazana music ungenzela double or triple the amount engithola ko 95 kuyinto ngisho ngayo ukuthi ngenyanga imali lengayenza ngathi ngizobheta khona mara njena nje ngaba ngibereke 3 to 4 yemibereko. Yes. No, lapho you very much correct. Yebo. Okay my bless ngibawa usinabele kancane ngenakekelo foundation ukuthi kuyini ekwenzako Yeah. yes. Inakekelo Foundation NPC ihlangano ethuthukisa ne developer like ama arts and crafts Yes. kuma rural communities akusithuthuzela like abantu abanamakhono okwenza imireko yezandla abantu abanamakhono ufana njengama artists like abaquli ngithola abagwali nawo wonke umuntu onesifiso sokuthi mhlambe angagcina ayenze into le because nokufundisa siyafundisa yabo lapho ingena khona bothandeka yabona like unokubamba ama classes lana afundisa khona like abantu abanekareko lokuthi bakwazi ukugwala yabona into nyane ezinjengalezo yabo like sithuthukisa besigcizelela like izinto zesikhethu different cultures yabona kuma communities. Okay, so Thandeka wena ungena uma bless uyasho ukuthi wena ungena ngokufundisa unesikhathi singangani ufundisa ugwala? Asiside isikhathi ngoba akusikade iproject ithomile. Yes. Okay. So sivele sithome nayo. Yes, yes. Mhlambe ngasho nje sithi siku week 3 or 4. Wow, super wow. great. Okay. Yes, akusikade kuthomile. So kusitshele ngawe ke wena uthome nini ugwala? Mina ugwala ngithome 2020. Ne? Yeah. Yes, ugwala ngithome 2020 una 6 years. Mara ngisho 2 years le angibali khulu. Cause Yes. bengisafunda. Oh. Cause mina ngithe nangiphuma esikolweni bengenze art esikolweni ecollege eTNC. Okay. So ngathi nangiphuma esikolweni yabona musu uyabuya uhlala ekhaya beregwa yikho and vele art
akuqacheki ubani ungaqacha mara uli artist athi ngine company bereka 6 to 5 ikhona Ay. ayikho Angicabanga angiyazi ekhona. ayikho like mostly uthola amagallery and amagallery mostly uthola kuyi private umuntu igallery ngeyakhe so akusilula ngabuya ngahlala phasi ngiyabona ku social media abantu bayaposta So bekukunini no Tom Gwala and then nalokho na uthi wena uqeda isikela Tom Gwala nini uqeda isikolo nini and then ungena nini full time. ngithome esikolweni ngifunde 2 years Yes. 2018 2019 and then after lapho uGwala ngathoma 2020 Okay, yes. yes so 2020 2021 bengisananaba ngisafunda ukuthi Yes. kuhle ukwalokhu kuza njani nokuqala ukuthi okay abantu bagwala so kostele nami ngenze so Yes. yeah ngafunda ke lapho from ukuthi ngoba ngithi ngiyaqala musi abantu abaningi abanye benze art especially laba engifunde nabo uthola angenza example njengothandeka mbona uthandeka Mahlangu Yes. yeah uthandeka musi if ukho ngamcheka udila ngeportrait bere kwakho mningi so mhlambe yena una la akhona ukuthi athengise khona but for me portrait especially emakhaya akusilula ukuthi ungawuthengisa umbereko njalo cause umuntu athi ngikungenzela isithombe lapho nothoma uthi uyamcharge sesay 500 bemali ningangaka hawa ngeke imali esichebo leyo so manje ngabona ukuthi no ukwalokhu ngathi ngikho at least engangiberekela ngathoma lapho ke ngagwala kancane kwafika lapho ngibona ukuthi okay ngingahona ngosuku yenza le Yes. ngathoma lapho ngaba serious Bekukunini then. ngithome 2020 21 and then nangasho ngithi unyaka lo ngibone ukuthi at least la Yes. ngiyaberegeka sengiyi right is 2022 isikhathi sengoma lapho ngithome khona ngabereka kuhle ngabona ukuthi no at least yabona kunokuthi let's say ngigwala ingwani umuntu a complain ukuthi amara ingwani le nje but ngikwazile ukuthi at least ngithengisa and abantu bajabule bawuthanda umbereko wami Oh yes. yes kwaba ukuthi vele ngibamba njalo up until today Wow, siyakuthokozisa. So kuyaphileke egwaleni. angifuna ukukutshela manga yabona egwaleni imali iningi Yes, Hayi, wena imali girl. Jessa. nethi ayifuni abantu abastinji mani Ne. abantu abastinji Yeah. Ngathi ulibuyelele lelo. abantu abafuni nemali ish mara vane ngithi mhlambe nina ninqono Ngibona ngaliphi manje? yazi ninqono ngani iadvantage ukuthi nina niyazeka yabona Okay. nina Okay. niyazeka public vele nakuthi uthando unqobile yabona and wena uhlala usendleleni yabona thina ngathi sivalelekile so abantu abaningi uthola ukuthi omunye athi khana uyagwala why mina ngikwazi yeah because most umuntu nakathi nakwazi bathi nakuthi umuntu ogwalako bathi bazuthando yabona uthando because yena vele upublic thina vele asisihleze emuva siyavela ngalokho sesazwa ngilabo nalabo Nibhacelile. Abese endleleni. Imali isendleleni guys, imali isendleleni. Okay. So Thandeka, wena bese uhlangana njani ne foundation izwile ukuthi uyafundisa abantwana ufundisa abantwana or ufundisa everyone before ngifundisa abantwana ngifundisa abantu abakhulu Okay. So ku event le wena uthandeka contribute kanjani kuyini I role lakho? okay mina kunakekelo ngi-artistic instructor Yes. ngidila nezinto lezi zokufundisa abantwana esikolweni kuhle iprogram le Yeah. okay angithathule so esikolweni kune program ebengiyenza from 2024 endumbeni angazikhebezo ngayo Oh yes, I know Endumbeni we know it. yeah ngiberekile na Delmas. endumbeni artistic school Yes. so nangithi ngiyayiqala iyafana Ne. iprogram le iyafana mina Yes. engiyenzayo Yes. iyafana neprogram le yendumbeni because of ngifika esikoleni ngifundisa abantwana Yes. and esikoleni ngisho kostele ngingaphumi ku syllabus ngikhamba nabo ngiyaqala ukuthi Okay. okay
bafunda i-drama, i-dance, i-visual arts. So mina nangingenako ngiyokungena nge-practical. Ne. Ngibafundisa i-practical. Oh, that's super great. Okay, i-dance angeze ngabhalela i-dance. Angeze wabhalela i-drama. i-dance. Should uyadansa nje wena. Bengidansa mara ngisho nje yabona. Yeah. Siyakhula man. Ngiyavuma. Yeah, siyakhula so ngiyangena ngiyabafundisa. Enye into engenza ukuthi kube lula kimi, especially ku visual arts uthola ukuthi kune theory. Abo elements of arts into ezongizenzile mina college ngiyazazi. Okay. Kuba simple ukuthi ngiyahona ukuthi ngibafundise and then bese laba abakhulu kuba into leyo ukuthi uthola ukuthi nasipostileko musumuntu athi mara bayongangifundisa ukugwala. Yabona sifuna ukuthi okay ngoba niya ku social media niyatsho ukuthi niyahalela ukugwala asiyenze ke ibe official into lokuthi sinifundise ukugwala bese ngiyenza ama class ngama Saturdays because of asina space. Yes. Ukuthi la singabafundisela khona sonke saba esikolweni ukuthi okay ngama Saturdays because of abantwana bayafunda nisiphe isikolo so that nathi sikhona ukuthi sibafundise laba abakhulu. So bayeza ngama Saturdays sisahlangana ngiyabafundisa ukugwala sizokuphusha until sibone ukuthi bafika kuphi. Okay. Nice one. I love it. U-inspire yini ukuthi ukhambe esikolweni uyokwenza art? Mina ngingathini ngingazalwa ngi-artist. Ne. Vele ekukhuleni kwami angazi mbuso uyakhumbula esikolweni. Ngingayifakazela ngifundela from grade 1 to grade 12. Okay. Siyalingana mina naye. So nazana nibancane. Yeah, siloko sifunda sonke vele. Yeah. Let's salihlala. Yesa. Yini ekhange niyenze? Masango. Yebo. Sifunda. Bakhenilwe. All right. Okay, now. Hayi la vele hayi from eklasini ya. From uncancane Vele bengidraw ya. Nayo. Vele nakuyi maths nangingena i-period le maths ngimbukela 2 Mathematics. minutes ngizikhiphele mina i-drawing book. Draw yabo gogo. Hallelujah. Vele bengekho vele lapho. Yes. So umamami wathi kimi okay ngiyakubona ukuthi art uyayithanda so ngizokwenza sure ukuthi noceda umatric ngikufunela isikolo seart. Yes. Unfortunately wadlula emhlabeni before ngiceda isikolo. Yeah. And then kwaba ukuthi ngiyahlala ngithi kuyafana ngiyokwenzani. Ngabona mali into ezinjalo but ngozimu ukhona umama owabona ukuthi hayi man umntwana lo i-art uyayithanda. Ngiyavuma. Wangithatha wangisa esikolweni. Wow. Wangisa esikolweni kula ngathoma khona ke ngaye esikolweni ngayenza i-course ye-art for 2 years and then kwaba ukuthi ngiyaceda ke. Yes. Yeah. Life after college berekwa yikho. Yeah mara angizisoli. Ne. Namhlanje ukuthi ngiyagwala. Okay. Angizisoli ngoba vele ngiyabona ukuthi bengiyangihona nokucatshwa. Ngoba Yokuthi basho uzibereka. Mnandi uzibereka. Bengiyangilunge vele. So ngiberekile athini. Ngiyamkhohlwa i-owner le yebhathu. Yeah, igama lakhe ngiyalunga. Ngathi ngwakwabaloyi uTiyo. Yeah. Tiyo Maloyi. Yeah, I think after esikolweni ngakhe ngabereka ibhathu bese customize amanyathelo like uthola ukuthi umuntu uthenga inyathelo mhlamba athi ngibawe ngibhaleleni igama la isithendeni. Oh yes. Igama lakhe omunye athi mhlambe khona akhe babagwala few bebawagwala. Kisagwala few. Vele mina I think ukuthi nabafikako mhlamba umuntu athi ngiba ungenzele something ehle ingqondo nami vele bekuklik ukuthi ngiyalugwala ngoba into abangayenziwo kusifika yagwalwa ngweke Kuwe customizela. bengwagwala Ngazana wena stereo. Yo. I think Phela sathi inake nasibona yenza ubereko sathi, omkhulu wow. ukuthi bese wagwala then kwaba ukuthi vele mara bangiroba Akuropa ne. sikho lapho Khuluma ndaba. basha sikho lapho.
sikho lapho bangirobha man Yeah. uthola ukuthi yabona mhlambe ngiligwalile inyathelo balibeka lapha ba showcase ngalo Yes. and then azange bangibhadala Yo. zange bangibhadala and ukukhamba kwami kwaba ukuthi ngiyagula yabona nandi ngigula but hayi man qala amalanga la ngathi ugula khulu kuye ekhaya uza kubuya since ngakhamba lokho Because yokuthwasana wagula kangaka. Thando umbuzo wakho uphuma lapho. ukugula ngithi bebafuna ukuthi ukwazi ukuberegela omunye umuntu Ne. ukwazi ukuberegela omunye umuntu buya Cheers. Uyize ekhaya. Yeah. Yeah, mbereko baba mkhulu babona ukuthi lapha chita. bazoqhubeka bamrobe Bangirobhe. ayeze ngapha mara nami ngathi ngizabe ngingene endabeni okugwala le Yeah, anyway Ungene uphethe ngekhasi uthandeka leplaza. uzoba yi-communications bese nawe ungene nangaphanga ku-ad. ngingena ngiphethe imali ngiyanizwa nje kunemali eningi kodwa ngazithola ngingasekho ku-microphone mara nasikhuluma iqiniso Azangidraw yabonile. umgwalo nemali no indaba ukuthi abantu especially abantu esihlala nabo ku-community khona umunye usese wakhe weza wathi ngibawa ungigwalela amanyathelo siyamtshela ukuthi amanyathelo emalini basho ubaba ngathi nisesenteni Umgwalo they must know ukuthi umgwalo wodwa uyisantheni. kuhle kuhle Yes. No ufuna into egwalweko you must know ukuthi ufuna isantheni. straight Ngono sibeke njalo ukuthi umgwalo uyisantheni. No sesantini nobona umgwalo into yinye. aba understand bona bathi nina nifuna ukuvuka ngathi Vele kufanele Kuye ngabobani? imali engaka mina ngekhe ngeze ngayokuthenga ubhoyibana loya ngemali ngemara abastatu khona mara umchile ngithi mara musumsukelo mara abastatu loyo 100 rand wayibo ngamthengi Yes. athoma thula akazi ukuthi athini ngoba igwalo leli negwalo le mara abastatu alifani Of course. Yes. yabona mara ngicabanga ukuthi indaba yala uhlala khona vele injalo that's why like isupport isikhathi esiningi sokuhlala siyithola ngaphandle Ne. vele mara injalo iyasilimaza So when it comes to inakekelo linjani sekelo abantu bayiviewa njani? ngendlela mina ngiyibona ngakhona ne Yes. bebangakhabe ukuyivusela amehlo khulu Okay. ngithola mara njengoba kuza umnyanya nje sesungena like topic noma njengoba kuza umnyanya nje ngiyo like into ebenza ukuthi bathome bavusa amehlo yabo I think indaba leyo umnyanya ngiye bathome yabenza ukuthi bavusa amehlo because I foundation langithi yasungulwa ngo-2019 like it's always been there and then So in a 6 years. In a- yeah 6 years. yasungulwa ngo-2019 it's always been there khona like ama-program ebebawarana and all that yabo but I think ithoma ukuvelelela nje after bathoma ukubona indaba bathoma ukubona nokuzwa indaba leyo umnyanya uzako lo nge-19 mara already kuyabonakala ukuthi like isekelo liyeza lisazoba khona lisazoba ikhulu nayo i-foundation ngoba isazoba ikhulu ukudlula ngendlela ingakhona nje yes njengoba kuza umnyanya nje nge-19 September yabo ya ngicabanga ukuthi ngiyo into yenza ukuthi abantu bathoma ukuyivusela amehlo khulu i-foundation inakekelo foundation Okay. yes So ngiyakuzwa ukuthi yasungulwa nge-2019 ne. yes So far kuyini abakwenzileko maybe abantu abarelate nakho nenakekelo foundation? kunengana abakwenzile kone or umphathi nangikhuluma naye like uke wa-explaina like ukuthi okay seziningana like izinto esizenzile kwesitila ngazo yabo Okay, ngiyathokoza. Thandeka. So wena uqashwa njani ngubani okudiscovera ukuthi uThandeka must be part of this? okay mina umphathi nakeza kimi usho ukuthi uthome esikolweni Yeah. wakhuluma noprincipala ngabona wamchazela ke ukuthi une program esona so ufuna umuntu so uprincipala wathi hayi man kunothandeka uthandeka bekenza iproject eso related to nento ufuna ukuyenza le Yes. akhulumela endumbeni Oh. Principal longba. uprincipala kanje ngimani umadisha Okay, yes. yes umadisha Oh. kwaba ukuthi uyamreferela ke ukuthi okay uthandeka ukhona then weza ke kimi wazokhuluma nami That's right. yes So nawe uqachwe nje. nami ngiqashe nje Sibatsha. sibatsha kuhle kuhle Begoduni bahle. Ene bafunde bonke. yeah Yes. Yeah. So Grootman, besisakhuluma ngeeconomy eza nomgwalo.
I'd love to get your take about heritage the economy that comes with ubukhwari bamaNdebele. But for example, we have Dr. Esther Mahlangu, we have Dr. Sinki, we have Dr. Esther Mnguni, abaphila ngobukhwaro, abaphila ngomgwalo. So Grootman, how best can we make ubukhwaro from good generation engaphambilini le, and then sira kanjani nabo, and then how best can we make money? Yazi Thando, umbuzo obuzayo loyo ngiba ukupick up from ikulumo enibe nayo nanithi khulukhulu evezwe nguthandeka nakathi abantu batsho kuyadura, ufuna ukugwalelwa bese umuntu athi hawa niyadura nifuna ukuvuka ngathi. I-mentality leyo fanele sithome ukususa yona cangi. Yes. Fanele sisiza abantu bekhethu ukuthi na uyakuthandeka uyokufuna akugwalele, yazi ukuthi uyokuthola into e-exclusive. Yes. Ukuthi uyokuthola into engekhe uyithole stodlwana thizeni. Uyokuthola into eyenzelwe wena specifically wena yakho ngendlela oyifuna ngayo, and akunakuthi batsho uyokufana nomunye umuntu endleleni. Khumbulo wokuthoma lo kufanele siutshale ebantwini. Bese kwesibili nangizokufika ependulweni engifuna ukukunikela yona. Yes. Nawucale uDr. Esther Mahlangu ugogo noStokana nakambetheko lapho usitshela ukuthi umbethe malini? Yo. Ne. Ukuthi ba nengcondo leyo ke. Bese ucale uDr. uNothembi Mkhwebane nakase stage a performer. Yes. Uzibuza ukuthi umbethe malini? Yo. Akambathi 800, akambathi 100 rand, yes, akambathi 1000. Yes. Ingale walokho. Yo. Yeah. No, mamitha. Yes. Udokotela Esther Mahlangu. Yes. Nakakhamba lapha ambethe ugogo. Yeah. Those are exclusive things. Angeke wazithenga esitolo thizeni. Yes. And phela basho nethi lakhe bekayimbathala is vele yisimbi ligolide. Manje ngiya ependulweni yakaThando. Ngiyabona iart yinto engakachiphi. True. Ayisinto cheap leyo zokuthi batsho nawufuna ukuya kiyo usumuntu ofuna ukukhipha ama 50 rand anyana or ama 100 rand anyana. No, it's not. So asithomeni ngokurespecta ngokuthoma ikhono lomuntu. Yes. Bese simbhadele imali ayideservako. And imali ayideservako imali azokutshela yona yena. Ukuthi mina umsebenzi wami lo ngubiza imali engaka. Lo ngubiza imali engaka. Lo ngubiza imali engaka. For example, yabonisa ucase le ekuse screen nje. Igwaliwe yihle. Yes. Right. Ukuthi mina nangikuthoma ngifaka izambatho zami ngaphakathi kwayo. Ngikhamba lapha eOR Tambo International Airport. Boke bokujika nami ukuthi manje ibhekele ngithengaphi. You understand, because akukho la uzoyithola khona nomgwalo lo designwe lapha udesignelwe according to ama measurement nama size webhekele. So umuntu ogwalako uyadeserve ukuthi angabizwa njengomuntu oyi-specialist. True. Because uyaspecialize ngomsebenzi wakhe. And kusebenza mathematics lapha phela ngeke wathatha iline yangapha neline yangapha ungakwazi ukuzikhamba njani. So ungathi umuntu ogwala kumthatha njengomuntu ongakafundi. Yes, that's right. Lo ufunde cool, that's why ama university akwazi ukuhlonipha abodokotela ngoba athi bayifundise university, but udokotela akayi university kodwa uyenza njenge profession esingambiza ukuthi nguprofessor wayo. No lapho uqinisile Grootman. Ngicabanga ukuthi uyaphenduleka Thando. Ngiyaphendula. And ngifuna ukufaka ngigandelela ukuthi umuntu angathi nakabona umuntu ogwalako ajame mhlambe endleleni or anesitolo or ane art gallery ayithomileko bese wena uthi ufuna ukuya lapho uyokuthola into cheap le. Ukuthi uya lapho wazi ufuna into expensive. Yes. Ukuthi wena ithi art umuntu one taste expensive. Yes. Ngithola. Siyabonga. Yeah, why i-art e-modern siyafuna ukuyithenga ngama millions and thousands e-modern. But yethu e-African sifuna ukuyithenga ngemali cheap leyo.
No mina ngabatshela vele nalapha ku social media ukuthi mina ufuna ukungibhukha ngizoba nge-MC wakho mina irate yami ithoma ku-25,000 Yeah. Yes. Yes. I love it. angithi ufuna mina And leyo discounted amount. i-discounted leyo Hey, you can't just say, "Hi, mara discount nyana." hayi sengidiscountile so I'm just making an example. Yes. Cheers. Thokoza khulu kwamambala. I-lecture yami beyithanda ukuthi yazi i-art the way i-expensive ngakhona ne asithi i-light le canvas umuntu angasathathe maybe ipende ebovu asayenza i-dots umuntu ozwisisa i-art ngemiliyoni angalithenga i-dots Exactly. Nangesandla sofaka isandla lapha. abilanga anganegotiate alithenge khamba nalo ufike nalekhaya badawa Uwa sengiyokuthenga idote elibovu. So asizeli ngoba omunye uyasho umuntu athi Yeah. into lisimple musena mara usewathi That's right. Yes. Bakwethu sikatangisela iGood Life Studios. Nafuna ukuzohlala lapha, afuna ukubonakala kumabona kude. Nasimniningwana ngale sine studio somhatsho sine studio se FM lapho kwazi ukugadangisela khona ama voice overs, kwazi ukugadangisa ama adverts, okwazi ukugadangisa ama inspirational CD, ukwazi bonyana ufunyane ama voice over artist sihwatha. Yes, ningalibala ukuthi ikazi ihlelo namhlanje silethelwe Inakekelo Foundation. Bazositshela ngokunabileko ngomnyanya ozako nge-19 September. Inyanga ezako lenyanga amagugu guys. Angiyiphosele kumthandosi. Not kumthandosi, Blessing. Isaac. Blessing. Yes. Yeah. Ngibawa khosi ndlalele umnyanya lo ukuthi uyokukhamba njani ama-artist akhona bobani ene kuze njani ukuthi ni identify ama-artist la akhona bese angisho yazi ukuthi nakunama artist kuba nama artist bese bathi and many more Yeah. bakhona bangazinikela na Okay. umnyanya yenu uthoma njani siyakhona ukuza sizo exhibita namkha isilapho. Ngiyathokoza. Umnyanya. Yes. Umnyanya omkhulu khulu. Yeah. Omkhulu bengisatshela umphathi ngithi Ubhazabhazi wena mphathi ngathi ayiboni into ezakho. ikaphatle. Umnyanya lo mkhulu. Yeah. Igama lomnyanya Yes. sithuthukisa ikhono nesikhethu cultural festival Okay. eGamara Free Stadium Yes. nge-19 September Yes. 2026. That's right. Yes. Yeah. Umnyanya lo angazi ngikhaze njani. Tot bovela abantwana benu. Yebo. So siphethe i-lineup enye strong cool. Yes. Siphethe enye lineup strong already iseyindaba mlomini. Yeah. Iseyindaba mlomini. So Inakekelo Foundation le isekela bobani ngezemali. ngaba National Lottery Commission. Nice. Oh. Yes. So now ngiphethe siphethe i-lineup enye strong khulu la. Yes. Ama headliners wethu. Yeah. Anamandla khulu. Siphethe uNzunzane Nkhali zeBhosa. Yes. Okay. She's busy. Yes. All right. Lilo NTK. Yes. Ugobozile. Yes. Siphethe uMahostela. Yes. Siphethe uSmiramira, Smino. Yes. All right. Blessing Christ Nkabanga. Yeah. Wathi cabanga nasifika kuwo. Cabangeni. Umnakethu uThando Mahlangu ushilo wathi best in the game. Yes. I-event enjani ngana Blessing Christ ngese headliner. Ngiyavuma. Yes. Yeah. Inamandla khulu. And then siphethe abavuma abaningi. Siphethe Man ngibone nomhlokonya kabungela. Ihloko nyakabungela. Yeah. Yo. Umjaphethe. Yo. Ngise kuma headliner ngeke. Yes. Oh, okay. Ngena. Uyangithola? Yes. So yazi ngithabe khulu ngomnyanya lo. And then ngiseza kuma artist amanye ne. Yes. And then ama stalls like bakhona abantu bavumelekile ukuthi beze bazokuthengisa nesitutuzela khulu laba abantu Jace be arts and crafts uyangithola. Okay. Ibe esipatutuzela khulu ukuthi like ibeze uyangithola bangayithinda inomboro 079 2363 and then i-page lethu Inakekelo Foundation NPC ku Facebook ama details sihlala sofakile poster yokuthi like abantu ba apply kanjani banga apply kanjani ukuthi
beze bazokwazi uku-exhibita lapho yangithola. Okay. And then yeah, like yonke into lapho zobe khona umnyanya lo ucover everything, yonke into efaka like isikhethu nobuhwari uyangizwisisa. Okay. And then the reason why, and then ongathi uqalisisa line up artist sikhethe ama artist esaze ukuthi a talented ne and akabhukwa kangako. I feel like but deserve more of ama bookings uyangizwisisa. Yes. Uthi wena kuthiwa ndoda khamba ukufuna i-line up for event le, ngahlala phasi ngacabanga ukuthi yazini ngifuna ukuvela nabantu engaziko ukuthi umnyanya lo bazowenza ukuthi ube strong and ube mkhulu and abantu abadeserve ukuthi and yazi kubhlungu like ukuthi na wenza i-event uthole ubhuke umuntu and uthola ukuthi umuntu lo angeke aze ahelebhe nokupromote i-event ngithola. So abantu abafana no Blessing Christing na umbhukile kumuntu lo, umuntu lo number 1 talented, number 2 uyayideserve into lene bekaloku ayilambele. So na umbhuke umuntu lo it's obvious ukuthi uzokuhelebha nawe uzokwenza ukusemandleni ukuthi ayithuthukise i-event ayipromote i-event leni ukuthi ibe mnyanya omkhulu. So umnyanya lo mkhulu kwamambala and then ngikubalele like abanye amalukanzi ama supporting acts. Okay. Ngifuna ukubalela ama supporting acts azabe akhona lapho anamandla ayangijabulisa. Yes. Umsukanyoni gents siphethe. Alright. Sonkingana. Khulugasa. Yes. Ingwenya ze skimming. Yes. Ngenye group ehlala ngale skimming banamandla yabona. And basithanda isikhethu. Siphethile Thabo Cultural Group. Siphethile ubuhle bethu. Yes. Siphethe ubongwe kaMagobholi. Impeperembe inzukulwane neHana House Production. And many more. Yes. Many more. And many more. And bakhona. Yes. Yeah. Bakhona and banamandla now. Yes. Okay. Banamandla and then bavumelekile abantu kodwa ukuthi basithinde njengoba basithinde kusesekhona like abantu abasafuna ukubhalisa ukuthi balangazelela ukuthi nabo bazoziveza like bazokuveza ikhono labo lapho. Okay. Yes. Yeah. Okay. Mara like ilokanzi list le izoba limited. Okay. Izoba limited. So ngiyakuzwa ukukhulumisa ukuthi kuyobe kunabo mhlokonywa Yolilo and yourself. Yeah. Singena njani amathikithi atholakalaphi kwenzakalani? Smahla. Simahla Kedalana mara uhlala njani ungeze eventini enamandla kangaka la uyongena khona Smahla. Ungena Smahla. So i-National Free. Lottery Commission ithe mina Free. ngafana. Yezwa. Bethanani. Uyangithola? Yes. Smahla man Yes. abantu abeze ngeke bazisole ni. Abathando beze zinengwani abamabili bezinengwani bazothenga abantu. Yes. Shuthi kuhle la simema wonke umuntu othanda isikhethu nomuntu othi yena ngifuna nobuhle besikhethu. Khona nalaba uthola njengalaba bayaphothela ngishisi nomncamo ekhaya ithuba. Iza nomncamo uzokuthengisa. Kube mnandi. So umnyanya lo ukuphi Blessing? Use eGamara Free Stadium. Sekamara Free Stadium. Sekamara Free Stadium. Nge-19 September. uThomas Kadbani. Soma ngo-9 ekseni. Yes. Ngo-9 ekseni. Tot bese yokudinwa. Yeah. Tot bese yokudinwa. Tot behwaqele. Tot bese yokudinwa. Yes. Abantu abeze zobe kumnandi khulu. Man, I saw your MCs. Yeah. Who's Yes. the MC? Siphethe umani leti. Lo ebesikhuluma ngaye nasithola. The award winner. Not just to man late. The award winning producer of the year. The entertainment. Siphethe ukujeje cabanga. Yo. Unama. Kwenze manje kamala kalo kusuka. Ngombruwe. You from the box. Even umnyanya lo namandla man. Umnyanya lo namandla. Nimthole njani ugusheshe nina? Awu maro yasazi mus. Or nimbhuka ngale? Ukangale yi. Yazi mara musi saza abantu. Abaza abantu. Yeah. Ngiyangithola. That's why ukuphila ina bazange kube staff. Nimbhuke vaya umhugake.
Yeah, so ngithabe khulu kwamambala man ngomnyanya lo. No, I think Kusheshe, he's the best, to be honest. The best broadcaster, the best MC, program director. So he's great, man. Yeah. I think you guys made a great decision there by booking him. Plus, hey, bengimlalela malanga kamuzwa ngathi lo sekathoma ukuzibiza ngobungela yabo angatsho ngathi hayi ukhamba nabo baba ni booke amakhombo musi umanlady yes you see uyi-producer ka Gush the Magesh. combos are communicating Yes. So yakhona ukuthi abantu yakhona ukuthi abahleli bomnyanya lo. the visionaries yes Wow. Ene ilokanzi isithuthukisa ikhono nesikhethu. Yes. Imntwana obalulekileko esizimisela ukuthi sizomkhulisa ngechecho nethando. Asifuni ngayo umntwana. Yes. Asifuni ngayo isana lethu libaluleke khulu empilweni zethu. Ene lizele ukuzokuchugulula impilo zabantu, lizele uzokuraha umhlako. Umbono womnyanya lo unamandla kakhulu ngendlela edluleleleko nabantu basazokubona lo. Okay. So who's the thinker behind Inakekelo Foundation? Ngumphathi. Ngoba nomphathi lokani sola kumphathi yena sola kumphathi Umphathi ngubani umphathi? Ya ngu Mr Brian Kabini. Oh, Mr Brian Kabini. Yes. oh yes ongibaba Kabini Mina imbiza njalo. Okay. Kuwalami phela. yes Mzini akathi mina ngimiza njalo. Nawuthi kuwa lakho so behlizi nini kuwa la Grootman previous episode. Hey Asli. No fika abantu nabanjalo kuzodobela. Yes. All right. Okay, so now Thandeka, on the day umbereko wakho kuzoba yini and langa lomnyanya ke now. Yeah, mina zobe ngicalene nabantu abafana nani so Yes. thengisawo. Yes. Okay. Ama-exhibitor vele babantu bami. Yes. Nazobe Okay. ngitsheje labo. Ngiyavuma. Konje bakuthola njani ke ukuthi umuntu okhona uku-apply ukuthi Thandeka ngifuna ukuzo-exhibita and i-exhibition le cause angisho akusiwo woke umuntu owenza into zesikhethu ngenze komunye ufuna ukupheka isipotshwana lapha umratha nani bavumelekile na ukuthi bangaba khona on a day. Iye bavumelekile njengokuba uBlessing atshwile nenombolo ukuthi bathinde yipi. Ofuna ukuthengisa ukudla, ophethe umncamo, ofuna ukuthengisa impahla, wonke umuntu uvumelekile. Inombolo ngile uBlessing ayitshileko bathinda yona ukuze babhuke. Ngiba uyibuyelele. Ngabe ngibaphindele yona ngiba uyiphinda ngimuyazi ngehloko 079 Yes. 23 63 921 and ngiba ukucicuzela kakhulu ukuthi yabona laba abazokufuna ukuthengisa ukudla angisho ukuthi mhlamba abanye siyabakhethulula mara laba abazokuthengisa African food. Okay. All right. Yeah. Abazokuthengisa like African food labo ngiyababawa at least yabona kube ngibaba ngithola. All right. Yes. Awasiyathokoza. Yazi ngibona ngihlohlahlohla ifone so umlayizi engifunako ngithumele wona. Okay. Yabo. So you've worked with Ulilo. Yes. You've done the song no Ulilo no bani konje? Omega. No Mega. Yes. Yeah. And then so far yini enidwa ma artist avuma ngelimi lesindebele to prosper. Into ekulu man mina engiyibonileko ngicabanga ukuthi emele more than anything ngicabanga ukuthi emele sizwane. Sibambane. Ngizizwa ngoba yabona nasihlukeneko angiboni isithuthuka ngendlela ekumele isithuthuke ngayo. Yabo? Yes. Bambane sihelebhane sipromotane. Ngibone check ama-artist wakamaskandi ne? Yes. Esikhathini ngihlala ngibona ngolwandle nkulu. Yeah. Olwandle nkulu ukhona i-artist noma skande lithi naliceda ukukhipha ingoma. Aberegisa isound ye-artist helo ku-TikTok
ku-account yakhe yes wenzani uhelebha omunye umntwana wekhabo ukuthi like akhuphuke like Yes, uyangizwisisa yes. azeke uyangithola because I think mangizokudropa ingoma mina mangizokudropa ingoma yendebele trap or ingoma nje Yes. ye sound iskithu and then ngiloko ngifuna ukuziphushela mina yona izongidisela Yeah, yeah. naloko ichayisa kuma 500 views 1000 views ngiyogcina ngasayipromote uyangithola That's right. so ngicabanga ukuthi ibambano more than anything ngiyo into ezosenza ukuthi siqhubekele phambili nesithuthuke nesikhule sifike la sifuna ukufika khona as ama-artist wesindebele sahlukana angeke siye ndawo ngeke nawukhuluma ngokubumbana so mabless yeah i-participation ye-youth ku-art business and nokuthi beze emnyanyeni lo ungathini kibo abantu abatsha ngingathanda ukuthi yes ngithanda ukubagcugcuzela ukuthi beze uyangizwisisa ngoba bazokufunda litho likhulu uyangithola and then ukuparticipate kwabo kuzo I mean kade sikhamba iminyanya la vele thola ukuthi siyoparticipate khona sikho ku line up and then namhlanje ngikhona uba headliner yomnyanya omkhulu kangaka uyangizwisisa Yes, so kubalulekile ukuthi angisho ukuthi okay fine into lesiyenzela ukuthi sibe nobroad uyangizwisisa Yes. mara into le ikhamba ngama levels angisho That's Yeah. right. into engisayichaza konjena mina ukuthi ngiye kaningi khulu eminyanyeni ethuthukisa isikhethu namahono and everything Yes. ukuthi ngikhambe lapho ngepetrol ami ngizisile ngazithengela i-cold drink Yes. ngafika ngaperforma ngabuya ngezekhaya miningi iminyanya ngikhambile kanjalo mara namhlanje into le ingenzeni ingihelebhe yangithatha yangibeka lapha engikhona namhlanje thola ukuthi sengikhona ukheadline umnyanya omkhulu ofana njengalo so bonke like angikhulumi ngabavumi kuphela sengikhulumela nayo yonke like into njengoba bengisasho ukuthi like into esiyigijimisa ngesithuthukisa ihono nesikhethu cultural festival it's not only about umvumo kuphela into le ihlangene ngifaka wonke umuntu ukuthi like kubaluleka ukuthi umuntu aparticipate ngikho kuzomthatha kumbeke lapha afuna ukufika khona ngelinye lamalanga That's right. Thandeka ebantwini ababoma abaku art business namkhana basese nesifiso sokuba ngaphakathi kwayo ungathini kibo engakusho ukuthi akukho lula yazi ne kunzima yes okunzima mara engakutsho kibo ukuthi yazi kunomuntu loya othi ngifuna ukugwala ngoba ngibona ngathi benza imali yes uyayibona ikaningi ngifuna ukugwala ngoba ngibona ngathi benza imali so ngiyakufundisa ukugwala kusasa lana uhleza wenze next yes so mina vane ngithanda ukuthi ngifuna ukufundisa abantu ukuthi umuntu agwale aqhubeke angagcini la ngimfundisa khona bese uyahlala qhubeka uthuthukise ihwebo lakho likhule liye phambili and enye into engayisho ukuthi sithina sibagwali besine exhibition last siyabuswa lapha e-library kunomunye ubaba wakhulumisa indaba yokuthi nasibagwali especially nje nasiyokwenza into ezifana njengama event so asingabi nokuthi silwela ukuthi senze into eyi-1 uyayibona igwalo lakaThando uyabona mina ngiyakhona ukuhlukanisa ne igwalo lakaThando ngiyalazi lilapha yes lilodwa ngiyakhona ukubona ukuthi lo mbereko wakaThando yes lo mbereko wakabani Yes. so That's right. salwela ukuthi uThando ugwala ingwane so nami ngiyoyenza nami ngiyokwenza a very same thing ayikho into eyosithuthukisa yeah that's right. yeah so I think nasingafundisana mhlambe nakungaba boma workshop so siyafundisana ukugwala ama pattern nani nokuthi lokhu sikwenza njani ama pricing exactly naso into engasithuthukisa engasisiza ukuthi at least into yenzako ibe ne way forward because esikhathini esiningi uthola ukuthi nasenza into eyi-1 sonke sibaningi akubi nomehluko yeah yabona nasigwala izinto ezidifferent and sizigwala ngokuhlukahlukana at least lokho kuyasinikela i-way forward ukuthi okay
nangifuna igwaleli so Ngiyazi ngitjhingaphi. nangifuna igwaleli so ngizokufuna umuntu also enene sibalekele nentweleya yokumunakelana. Yeah. I think ngiyo sometimes esenza ukuthi singakhoni ukuthi siye phambili Yes. sihelebhani yabona nangibona fana njengalokho example umuntu uyeza kimi athi ngibawa ungenzele into eso ngiyabona ukuthi man Lenzwe. angeke ngihone vele mara ngiyokuvuma kunokuthi ngithi unqobile man iya kunqobile angifuni Awufuni ngifuna ukuthi yonke into ngiyibambe kimi and of which right. So abantu abafuna ukuthoma ukwenza ibusiness yomgwalo umuntu ozibona ukuthi ngine interest and ngiyayifuna into le mina I'm available ukuthi umuntu ngimsize. She's available. Perfect. She's available. I free of charge Bill. You are available. Yes, free of charge. She is available. Bakwethu umnyanya lo ulethelwa inakekelo Foundation NPC esekelwa iNational Lotteries Commission. Yes. Kazi umnyanya lo ibizo lawo bizwa ngokuthi sithuthukisa ikhono nesikhethu ne Yes. Cultural Festival. Yebo. I saw even AGM there man. Yes. Yo. Okay. Umnyanya lo ngengaki? 19 September. Yes. 19 September. Yes. In 19 kuKhukhulamungu 2026. Ukusuka ngo9 So ngo9 Uzodinwa. boyokudina. Yes. Mehliso yini? Mehliso iju. Mehliso iju. Okay, so abafuna imininingwana ngomnyanya lo banifunya naphi? Abafuna imininingwana ngomnyanya lona sikhona Yes. inomboro 079 Yes. 2363921. Facebook page you are inbox lapho ku Facebook page yethu Nakekelo Foundation NPC. Uzosithola lapho into enye nenye ofuna ukuyazi ngomnyanya isithuthukisa ikhono nesikhethu cultural festival uzothola lapho. Ngiba ukuthi kilaba aba exhibitako ngibona ngathi bayasaba. Ne? Bayasaba cause ngathi bayathondela. Yes. Bangena ngokusaba bangasabi. Yeah. Ngiba ukuthi beze ncobile. Mina mara ngingasaba njani ngithengisa endleleni guys. Wa exhibition kwaba yini mara. Into enye ngicabanga ukuthi mara ngibatshelile ngisabatshela nje. Yes. Sibhadelwa istall salapha. Kumahala. Uzokuthengisa mahala imali yakho iya kuwe Nangabe yonke. awuna ulila ngokuthi awuna tafula, awuna tende. Uzikhona? Tende Wow. ikhona. Tende ikhona. Okay. Tafula Lana sizo uhlala provide ngakhona, wena then. nangabe wena iza nento zakho Wow. sizokusiza. Bakwethu umnyanya lo ukungenwa simahla yokidinga simahla uexhibitor simahla bahwathe ukwazi ukuthengisa ukwazi ukwenza imali asisekeleni inakekelo foundation ikwazi ukuthuthukisa ikhono nesikhethu so Thandeka abafuna ukuzogwala namkhana abafuna ukuthenga isuitcase ehle nasi Yes. amateka amahle naka Yes. nengwane ehle nasi bakuthola njani? Okay, mina inomboro zami zithi 076 Yes. 611 Yes. 02 Yes. 06. Ungangifonela, ungangithumela umessage ku WhatsApp, ku Facebook, ku TikTok, ku Instagram, nguthandeka Bhuda mara uBhuda wami ngimbhale ngesikhuwa. Njani? Kanjani? BWODAR. Yo. Bhuda wami oku social media. Ya ngimbhale njalo. Mabless nase iswaphelisa sesiyisonga. Ngithi mina Yeah. Yes. bakwethu izane emnyanyeni Yeah. omkhulu Yes. sithuthukisa ikhono nesikhethu cultural festival. Yes. Ithi mina angeke nizole. Yes. Ubumnandi ozobe bulapha. Hayi bathi umphako zobe ungadliwa mntwana lapha. Exactly. Umphako zobe ungadliwa mntwana lapha. Izani nizozibukelela abavumi benu nizozithabisa nathi umnyanya lo khona usazokuba khona awinrawo. Yeah, and then nisisekele ngiba nisekeleni abavumi besikhethu nisekeleni abavumi abasathuthukako nisibhuke. Mina igama lami ngingumbuso Sibusiso Hamilton wamasombuka uBlessing Christing the best in the game. Yes. Nabo uthando Mahlangu uchilo nami ngibhuke eminyanyeni leyo ngibhuke eminyanyeni leyo Blessing Christing kiwo wonke ama social media platforms. Yes.
inamba ngiyayiphinda kusase ngiyoleya anithinda kunakekelo foundation Yes. anifuna ukwazi mayelana nesithuthukisa sekhono nesikhethu cultural festival ningibukhe Yes. yazi Phinda phela inamba. 079 Yes. 23 63 921 estage ngibetha kakhulu musi sengiphethe nama-dancers nje Oh. siyathuthuka Ikhono liyakhula. uzongibona ngomnyaka inakekelo le iyaninakekela yi hawu into le musi kuvalwa nini for ama-booking ama-stalls for mekoste bawagcwalisa ya nawuceda ukubhali nawuceda ukungithinta and ngikuthumela i-contract and then uyayisayina uyisenda back to me into leya ivalwa nge-17 ne into leya ama-bookings. Manje wayivala 17 zaka Oh, 17 September. 17 Okay, wow. September so ukuthi Okay, now, nobhalisileko ngikuthumele i-contract yakho uyisayinise uyibuyise before 17 September sikwazi Yes. ukubhala phasi sazi ukuthi isizelwa muntu onjena nje sikwazi ukubekela izinto zakho Okay, perfect. Grootman Umnyanya lo kusho ukuthi kuba yinto enzeka qobe mnyaka. Ibhudango ngilelo. Ibhudango lekosi alifezeke. Kuningi esisazokwenza especially ama-exhibition Yeah. Kuningi esisazokwenza. Yabona kuma-exhibition khona ngiyofuna ukuthi ngathi ningaqinisa ngamandla. Abantu bakhona ukuyijayela iyenzeke. Ukuthi nanoma sazi ukuthi okay ngedate eso kunomnyanyakazi omkhulu ozokwenzeka ene lapho ngikhipha ikhono ke angisakhipha umkhono ke nje ngikhipha phuma unyaba kusaphuma Grootman your take about the show Yes. Thanks Thando sithokoze ama-guest wethu benakekelo foundation communication officer no art specialist ne Yes. yes artistic instructor sithokoza kakhulu kwamambala sithokoze nakubaba Kabini ukuthi akhona ukuba nomkhumbulo ofana nalo bayindlala kakhulu abantu abafana naye abasacabangela ukuthi isikhethu sithuthukiswe esikubawa kakhulu ke kubo bonke abantu abakhona nababukeleko abaphumelele ngobunengi ukusekela umnyanya lo nase ngihlanganisa mina nangucaleko mnyanya othuthukisa abavumi besikhethu mhlambe uyi-artist umvumi awukatholi platform or ufuna nje ukufunda nokubona abanye nokuhlangana nabanye abantu because umnyanya okungenwa simahla yes isihlangothi lokuthoma lelo ihlangothi lesibili umuntu ophothelako umuntu ogwalako umuntu obazako umuntu owenza nanyana yini nje ephathelene nezinto zesikhethu umuntu oluka imseme uluka imthanyelo umuntu othengisako nje yabona umuntu ophekako so ngamanye amagama kulethwe umnotho ebantwini simahla kaningi iminyanya efana le vane sibone kuthengiswa amathikithi kuthiwe kungena ngethikithi thizeni bavezile nokuthi tafula simahla itende simahla ayikhona wadlulwa ngileli thuba elifana lelo uzabe ungazi ukuthi ufunani empilweni so ukunikela abakhwezeli nefoundation le amandla nokuthi ikwazi ukukhula idinga abasekeli babukeli bethu nomphakathi wonke osibonako njenganje ngiyathokoza Thandosi word of the day i-word of the day ngethi-ke ungathomi udelele umsebenzi womunye umuntu ngombana ungazi ukuthi indleko zawo yini yes fanele nje uhloniphe umsebenzi womunye nomunye Grootman uManleti won the best entertainment radio producer of the year kubasadi in music award zindaba ezimnandi lezi emhathweni ukhulumile ivekele yana sino PM business manager ukuthi kunabonongorwana abaningi bekade basithwenya singakhona ukubafinyelela so kuyatshengisa ke njenganje ukuthi sekavulekile amathuba nenkhathi zokuthi abonongorwana beze nganeno emhathweni kweKwez FM siyamthokozisa umani man uyayideserve ngikhumbula mina ke ngasebenza naye ku-afternoon drive ngisenza ihlelo amathunza nabile bekaveza ihlelo lena support wangijikijela ngekhuwe elinye le university ukuthi ngikhulume nalo ndoda ekhethu ngazithola ngiziluma kodwa kwaba mnandi amahlelo amaningi awavezileko wezefundo emhathweni sekufaka hlangana nalela liveza konje emthonjeni wakhe waveza nengimi nawe sahathwa ngobusayi so amahlelo amaningi umani awabambileko aphume ezandleni zakhe ipoto ayipheka kole
yabonakala ukuthi iphekwa mvezi wamambala kuyamfanela. Thokoze. Monday to Thursday bakutholaphi? Akukho khunye singakwethu. Yes. Ihlelo ngakwethu ngoMvulo siyakhuthaza, ngoLosibili zinkolelo, ngoLosithathu ihliziyo ayiphakelwa. Ya mhlawumbe ungafunda nomuntu esikolweni ugcina usebenza naye kwazi bani. Ihliziyo ayiphakelwa. Ihliziyo ayiphakele. ngoLosine ngeza amahwebo Yeah. siraha ukatso eziko. Ngilokho okuningi sikuphetheko ngaphathi kwehlelo ngakwethu. Yes. Thokoze. Sithokoze Grootman. Namasuku ihlelo luthu lethelwa ngubani? Silethelwe yinakekelo guys. Banomnyanya omkhulu enzeka ngeGamara Fair Stadium. Akekho umuntu ongazi iGamara Fair Stadium. Bekudlalela iTS Galaxy lapho. Sona ufuna ukuzibona hlangana nabantu abafana nathi. Nabanye good like Aboman Lady, yogusheshe, yolilo, your best in the game. Yes. The blessing one. Yes. Hlanganyela nathi wena eGamara Fair Stadium. Konje bansenithi kuhamurwa. Yini hamurwa? Oh yes, hamurwa. So besilapho mehliso ijuice. Ihlelo namhlanje silethelwe ngibokazi. Bathe hayi man, kesivele nathi. Sizothi khwa. Kancane sinikhombisa ukuthi siphetheni. Ke bakwethu umnyanya lo ulethelwa i-National Lotteries Commission. Thina ke sikatangisela iGood Life Studios. Na ufuna ukuza lapha uzokuhlala lapha, ufuna ukuvela kumabona kude nasimniningwana ngale sine studio somhatsho lapho kwazi ugatangisa khona ama adverts na ufuna ama voice over artists, na ufuna ugatangisa inspirational CD nasimniningwana sikhwatha. Gazi umbuzo omkhulu uthini yena bathi veze khona. Bye. Bye.